Kaigumba no hainingu matamda no haiba ngamdabasi yam toina thenga taragadi this video is for you. Gabo mate webinar ma yawe. Gabo mate se khangdaba mi yaubiragadi mase retired doctor am khakne aduga compassionate inquiry na psychotherapy method anauba ma man develop taw. Le khrasuma sina trauma gi matangda desina stress gi matangda sina addiction gi matangda ado sina ADHD gi matangda mayam adum gyan tabiramani. I'm a big fan of this work. Asi webinar do damana no haiba ngamdaba miyosing help tawnaba reflective exercise amakak mana share tawre adu mayam dong share tawjage. Asi video sum yengbiri oitagadi che amaga pencil amaga paidiro question khara hairake mayam isindi hawdweni. So exercise hapta amada amura kumri tawre mai exercise tasengna work tawba tawdaba ado ko yengminasa. अहम क्वेश्चन से करी करी मफम द नो हाइबदा आई डिफिकल्टी थिंगनगे आई लाइफ इन जनरल ओइबे नत्रगना होखिबा हप्ता अमसिदा नो हाइबा ngamdaba मोमेंट्स उम दरेगदी अदो इशन यावदे मथंगी क्वेश्चन सिना अइना नो हाइदबगी इंपैक्ट से करिनो अंगोंदा हाइबदी नो हाइदबसने अंगोंदा कमाइना इफेक्ट होगे इमोशनल स्ट्रेन ओइबे आई नेगेटिव सेल्फ जजमेंट ओइबे आई अहुमसुबा क्वेश्चन सिना अइना नो हाइबा ngamdabagi अरोनबा थाजबसे करिनो खुदम ओइना नो हाइबा मतमदा करी थोलकनी थाजे अदु नत्रगना अइना नो हाइबा कांदा इसान इसाजे कमाइना उजगे इरोय लोयबा ओइना मरीसुबा क्वेश्चन सिना करी करीददी आई यस हाइदबगे खुदम ओइना आइगे क्रिएटिव ओइबा एक्सप्रेसिव अर्जेस करी करी इग्नोर तौरी अदु नत्रगना टाइम स्पेस फ्रीडम इसान इसादा पीबा ngamdabana maram oiraga karamba activities neglect tौरी आई karamba interest neglect tौरी हाबदु इसिंबिरो sigi reflective exercise तौरकांदा आई awareness hengalakani aduga isaje hen understand tawba ngamgani adu healthy relation build tawba ngamgani haibagi थाजबले अदो सी एक्सरसाइज से वर्क तौबा तौदबरा mayam try tawra yengi